Anō te kau kōiwi tāngata I tai mai I Amerika rāno ki te papa I te whanganui ātara I te rānei. No ngā tūpuna 54 e rā kōiwi e whā ngā toimoko kei Wainganui I a rātou. Nā te pūtahi Smithsonian I Washington e nei taonga o te ao kohatu I whakahoki mai ki Aotearoa nei I reira Erewera Rerekura. Heki ana ngā roimata me te hupe I te tainga mai o ngā kōiwi tangata me ngā toimoko ko hoki mai I Amerika. E mihi ana rā te kaihautua o te papa ki ngā whare taonga pera I te Smithsonian I Washington DC. Kei te tino mihi atu nei ki ngā whare pupuri taonga I Amerika me Ingarangi. Whakaingia rātou kia whakui mai o tātou tipana no reira. Kaore he kore tu atu tēnā. Ko te menui ke ko hoki mai ki te wā kāinga. Nā rungi I te mōhio a tōna wā ka hoki ngā tipuna ki o rātou ake rohe. I kohia I nei kōiwi tangata me ngā toimoko I te tau ko 1884. Aha koa ko te nuingo e nei no te iwi Māori, koe tahi o rātou no reakohu no te iwi Moriori. We're very happy. I could feel how, just the vibration from the karapuna when we're bringing them on to the marae. And they join a lot of others that are here at Te Papa. And we're working with Te Papa to repatriate them back to Reko, who we hope to do that next year. So it's a very happy day for all of us, and in fact for all of the iwi here today. He honere nui hoki mō ngā pirihimana o Aotearoa. Oh, look, it's a real privilege and is an indication of just how far we have come in terms of the respect for our people, the trust and confidence, and to be asked by our people to carry our tūpuna back into the whare today. Again, would we have done that 10 years ago in terms of working so close in this way? Hi oi koe nei te mahi nui o karanga Aotearoa, nā rātou I mahitahi me ngā whare taonga huri no te ao ki te whakahoki mai ngā kōiwi tangata me ngā toimoko ki Aotearoa nei. Erewera Rerekura, Te Karere.